Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko hataye muri yombi abagabo babiri bafatanwe ibiro 20 by'urumogi, yongera itangaza yuko imaze gufata abandi 15 bafatanwe kanyanga ingana n'amagerekani 15. Aba bose bakaba bafashwe bagashyikirizwa ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Murangire Thierry, umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda, avuga yuko bano bacuruza ibiyobyabwenge banakwirakwiza ibiyobyabwenge muri rubanda bakabiha abaturage, bano baba bakwiye gufatwa bagafungwa bagatabwa muri yombi kubera ko ibiyobyabwenge baba bazanye biba ari bigiye kwangiza urubyiruko ndetse n'abana bakiri bato. Bivuze ngo mw'iki gihe abana nibo basigaye banywa ibiyobyabwenge. Aba bafashwe bose bari mu kigero kingana, umwe afite imyaka 18 kugera ku myaka 25. Bivuze ngo banze gutanga amakuru y'ahantu bakuye bino biyobyabwenge n'ababibahaye, gusa avuga yuko abantu babahaye bino bategeze bababwira abari bo kandi bahuriye mu nzara bakabahereza ikiraka cyo kubatwaza, bityo rero ntago bazi nabo ibyo bari bakora cyangwa ntago bazi ibyo bari batwaye, niko basobanuye. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry asaba abanyarwanda bose kuba ijisho rya bagenzi be, ubonye uri kunywa ikiyobyabwenge agatanga amakuru, ubonye uri gucuruza ibiyobyabwenge agatanga amakuru, bakaza bagafatwa kugira ngo tugabanye ibyaha bikunze guterwa n'abantu banywa ibiyobyabwenge. Ugasanga bari gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure, ugasanga bari gukora urugomo, ugasanga abantu banywa ibiyobyabwenge no bari guteza umutekano muke, kandi akenshi bikunze kugaragara aho ari imbogamizi. Bityo rero polisi y'u Rwanda nayo ivuga ko izakomeza gukora umutekano patrouille igafata abantu bazana ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa RIB Murangire Thierry navuga yuko abangaba bazajya bafatwa, azajya ahita bafunga ndetse akabata muri yombi. Bivuze ngo kugera igihe cyose bazarekera gucuruza ibiyobyabwenge. Mu karere ka Gicumbi hari abagabo 3 bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda bazanye ikiyobyabwenge kizwi nka kanyanga. Iki kiyobyabwenge cyaje mu buryo butemewe n'amategeko, ariko kicyambuka igihugu kikimara kugera mu Rwanda cyese gifatirwa hano Gatuna. Iki kiyobyabwenge kizwi nka kanyanga hari amagerekani 4 yahise afatwa amatekwa, ndetse n'abari bagiye kuyakira nabo barafatwa. Amakuru abaturage baba batanze, aba bagabo rero bavuze yuko batari ibyo bari bagiye kwakira, bari bavuze ko ari amavuta bari baje gufata kandi boherejwe. Umugabo yabohereje abaha amafaranga n'ibihumbi 10, urumva yuko batari kuyanga. Bityo rero bavuze yuko batazi nabo ibyo barimo bakora, bityo rero bataryozwa ibyaha batazi cyangwa batafungirwa ibintu batazi. Bityo babajijwe nimba ari ibicucu byo kujya kuzana ibintu ku mupaka byaje magendu bakabyakira nta makuru bafite. Ibingibi ishami ry'ubugenzacyaha RIB ntabwo ryabyitayeho, nabo bahise batabwa muri yombi barafungwa. Bivuze ngo rero umuntu wese uzagerageza gucuruza ikiyobyabwenge, kwambutsa ikiyobyabwenge hano mu gihugu cy'u Rwanda azafatwa atabwe muri yombi. Bityo abakora ibyaha bazagerageza kugabanya ibyaha bakoraga kugira ngo batazafungwa. Bagomba kubikwamo ubwoba, ufashwe agafungwa ndetse nakuzuyaza, ugerageje kurwanya inzego z'umutekano akayitaraswa agapfa. Rero ubwo ngo bivuze ngo nakurwanya inzego z'umutekano, nimba ufashwe manika amaboko wirwana, kuko hari umugabo wigeze kurwana afite ibiro 40 by'urumogi. Mu kurwana ahangana n'abasirikare, ndetse birangira abasirikare bamurasha ukuguru, bamwambika amapingu bamujyana kumufunga. Urumva ko ari we wijije, arwanyije inzego z'umutekano, ari mu cyaha tayari. Ubundi warangije kurwanya inzego z'umutekano uba wihamije icyaha. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyanzikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugize ko n'umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Nyaboneka turagukunda, Imana ikurinde iguhereze ubuzima buzira umuze. Wewe ukoze subscribe ku iyi chaîne nongeye kugushimira, ndetse uri w'agaciro. Ndetse nawe utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe ku ino channel nyaboneka, kugira ngo uzajye ubonera amakuru ku gihe yasohotse mu binyamakuru cyangwe nayo twigereye kuri tele tukayafata. Bivuze ngo dukora amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, natwe tukajya kuri tele tukajya gushaka amakuru. Ngayo nguko rero reka mbasige, Imana ibandinire, bamera ibyo kurya, akazi nimukabona mugakore neza, Imana ibarinde umunsi wanyu ugende neza.